ke nne mongwe wa bona ke bereka ka taba tša bašomi re tlo ba mo bolela ka taba tša ditirelo tša mmereko towards this show re tla ntshwarela ke tlo mixa Sepedi English but ke tla dira ke bolele Sepedi ka mara Masilo re a tseba gore re le ka khotho le bolela ka sejatlhapi fela re nyaka Sepedi papa re nyaka Sepedi Ashley Thobela badudi ke nna Ashley Thobejane le nna ke ramolao ka mashabela tennis le nna ke tlo leka gore ke bolele Sepedi. Okay ke a le leboga le nna gore le kgona go bolela fela ge le ka khotho ramolao Rabi Mashabela ke nyaka gore nne pere tsene tabeng ka baka la gore se re se dira mo ga se kwa ga le mo beka sport fela ba theletse be le gore ba theletse thobele fe mo gona bele e ba le nna ba gona go kwa gore re bolela ka eng ka baka la gore gona le batho ba ile gore ba fokotswa moshomong ba felletsa ba ipiletsa o ka re ba fokotswa moshomong go se molaong re nyaka gore re no fa phapano magareng ga go fokotswa moshomong le go rakwa moshomong dilo tse pedi tse di a fapana ke a leboga Manguku baby mohlomongwe go botlhokwa gore ke no thoma go hlatholla neo ya gore na go fokotswa le go raka ke nto ya go swana na gomme ke no thoma ka gore ge re motho o fokoditswe mošomong go no swana le ge re o rakilwe ka lebaka la gore ge o ka lebelela mekgwana-kgwana ye mentši e leng gore ba be mešomo ba e šomiša go raka batho e a fapana nka thoma ka gore mohlomongwe ge mo mošomo a nyakago ba a raka motho mošomong a ka moraka ka lebaka la gore mohlomongwe a iswara gabotse ke le ka Seesimane re go ke misconduct ke moka goba ya ba e la e leng gore mohlomongwe mošomi wa bajwa ke moka mafelelong a go tša gore ga a sa kgona go dira mošomo la wa gagwe ka mokgwa ba ga go dira ka ona jalo ge re tla mo go ye ya go fokotswa mošomong ka Seesimane se bakgalajo ba bagešo ba tseba gabotse ke dismissal on operational requirements e no ba lentswe le legolo la Seesimane le le rang gore o fokoditšwe mošomong gomme le gone re tlo lebelela gore na ge o fokotswa mošomong o le mošomi ke ditokelo tše di fintše le gore o na le tšona ke maikarabelo a feng e le gore o na le ona ka lebaka la gore batheletši ba setse ba kwešiša gore gongwe le gongwe go na le tokelo go na le maikarabelo jalo pharologanyo magareng ga go rakwa le go fokotswa mošomong ga botsebotse ga e gona e no ba gore ge o fokoditšwe mošomong go era gore o rakilwe e fela mo mošomo o bile le mabaka e leng gore o na le ona e le gore a ka bontšha gore o gapeleditšwe goba o gapeleditšegile go fokotša mošomong ke mabaka e le gore tlo a lebelela le hono gore na mo mošomo o swanetse gore a dire jwang gore re se ke rata ra mogogela ka kgorong ya tsheko ra fetša re bušetša motho mošomong age a re nepe re lebelele ntlha e leng gore mong mošomo o ntšhitše lengwalo a ngwalela di-union tša bašomi a hlalosa gore company ya rena ga e sa dira tšhelete go fa mohlala company ya rena ga e sa dira tšhelete gomme re lebelela gore go na le mafapha e leng gore ga a šome gabotse a e leng gore re ka fokotša go tšwa go ona ga e leng gore bašomi ba gona ge ba sego company e ka tšwela pele ya sepela ya šoma ntle le bona na ke kae mo e leng gore molao ona re o tshetše bjalo ka beng mešomo ge e le gore go na le lengwalo le bjalo re boletše le di-union gomme ra kgetha gore lebelela mafapha a le a ra kgetha go tšwa mo rantšha bašomi ba itseng mohlomongwe Manguku baby se se leng gona se le gore tshwanetse ke se hlakiše pele ke gore pele mo mošomo a ka ntšha lengwalo leo o swanetse gore a lebelele ka gare ga company ya gagwe gore na ka nnete go na le tlhokego goba tlhoko ya gore ba fokotse bašomi na gomme ge bašomi ba fokotswa e ka ba gore mohlomongwe mo mošomo o lebelela se le ka Seesimane re go ke economic reasons ka mantswe a mangwe ke tabeng ya gore mohlomongwe mašeleng goba company a e sa dira mašeleng a le e leng gore e tlwaetše go a dira ke moka e ka ba gore mohlomongwe mo mošomo o re ke nyaka gore ke thome go diragatša technology nka no fa mohlala eo gore mohlomongwe ka kua lekgotla kgašo la Afrika Borwa ke a gopola gore kgale ke be ke re ge ke fihle ka kua ba nsetšha bagala jo bala ka kua ba nsetšha ka diatla gore
fa ka swara dilo tša go gobatša batho na gana jalo a ke ba sa ntshwara ka diala o ne motšhini o e leng gore ba o beile kua o kgona go ntshetša go ka ora wa o swere ntho e leng gore ga a nyakege ka mogare gona moo ntho e leng gore motlho mongwe le kgotlakgatšho la Aforika Borwa e dirile ke gore e fokoditše motho gona bona motho a ba wa ntshetša go ra gore o fokoditše mošomong o tšetše sekgoba ke motšhini o tšetše sekgoba ke mošomo ke ntho e re rego ke economic ye la mathomo ya bobedi ke technological gomme mo mabakeng a ke mo e leng gore mo mošomo o swantse gore a tloga kgahla kgoro gore ka nnete ke be ke na le mabaka a e leng gore a tseneletše gomme ge ke ya podišong ya gago Mankoko Bebe mo mošomo ga a tlo šala ka morago gore a lebele mabaka o swantse gore a ntšhe lengwalo ge a botše union ge e le gore bašomi ba na le union ge e le gore a ba na le union o tla ba botša ka bo bona gomme se se leng gona ke gore mo lengwalong le o swanetse gore a bolele gore ke be ke bona gore go bohlokwa gore re tle re fokotše bašomi jalo ke kgopela gore re tle re kopaneng re tle re boledišane ka dilo tše a o no thoma gore ke ntšha lengwalo ebile ke fokoditše batho ke fokoditše Mankoko Bebe ke fokoditše mamma le mamang a o rialo ba botša pele gore ke kgopela gore re tle re kopaneng ge le gore union e gona ge le gore ba ikemela ka noši ba tlo ikemela ka noši gomme ka mo kopanong yeo ke mo e leng gore re tlo lebelela tša go tshwana le gore na lebaka ke lefe le e leng gore o nyaka go fokotša batho na la mathomo re bolela ka lana leo ke mo ka bolela gore mašeleng ga a sa tsena goba ka baka la boleng jwa ikonomi a go sa kgonega gore re tšwele pele ka mokgwa be re tšwela pele ka gona ke mo ka ba bontšhana mabaka ke mo ka ya ba gore le gona motabela bo e bolela Mankoko Bebe ya gore ge le company e le kgolo lebelela gore na go na le mafapa e leng gore a gona a e leng gore re ka ntšha ba babedi ka moka ka kua lefapeng la ra ntšha ba babedi ka kua ra ntšha o tee goba ra se ntšhe motho ra re okay ka mokgwa go leng ka gona go ka ba jwang ge re ka ba fokoletša megolo na ka baka la gore go ka ba kaone kudu-kudu ge re ka se ba tloše ra ba fokotša e fela ra re mo megolong ya bona ra ba fokoletša gannyane gore ka moka ga bona ba kgone go lota mešomo ya bona ke dilo tše e leng gore mo mošomo o tshwanetse gore a di lebelele le tšona tšeo ka moka ga tšona ka lebaka la gore mo tabeng ya go fokotšwa mošomong se e leng gore mo mošomo o tshwanetse gore a se lebele kudu ke gore a lebele mabaka a gore a efoge tabe ya go fokotšwa mošomong ka lebaka la gore re a tseba gore mo Aforika Borwa baswa ba masome tsela 66% a ba šome jwale ge e le gore re tlo ba re lebeletse tabeng ya gore ba fokotše mošomong o e ra gore ga botsebotse re tshwanetse re lebelele gore ke mabaka afe goba ke mekgwa efe e le gore re ka e šomiša gore re efoge phokotšo ya bašomi mo mošomong ke rata se lengwe le fetsa go se bolela ka baka la gore lebeletse gore Aforika Borwa e itemogela tlhokego ya mešomo goba batho ba e leng gore ba loba mešomo ba ba ka bang 74,000 ke nyaka gore lebelele ka mo ba ga thobejane gore ka bele gore bjale ka gae ba ga Mashabela ba tlhalositše go na le wo e leng gore o theleditše gona bjale wa lla gore a ke gane ba bolela ba ga Mashabela e fela nna ke sa dumela gore ba nthakile mošomong go se molaong tshepedišo ye e leng gore mohlomong ga ene di-union ka gare ga ene mangwalo e leng gore bolela ka ona ka gare e fela e le ya maleba e ka bo ya mohutamang ya go dira gore mošomi a kgotsofale tshepedišo ya maleba ke yona e ba e boletšego gore sa pele pele ga batho ge ba ka fokotšwa mošomong o swanetse go be le dipoledišano le bona ge go sena di-union tše di ba emelago ka mo mešomong mong mošomo o swanetse a dule fase le bona a ba tlhalosetše lebaka le legolo la gore ba dule fase ba bolešane ke gore re leke ka mokgwa o ka kgonega gore go se ka ba le wo a loba go mošomo ba boletše gore go a kgonega gore le ka ba le tumelelano ya gore ba bangwe le ka ba fokoletša mašeleng so ge mošomo a bona gore mohlomong mašeleng a sa tsena ka mokgwa a bego a tsena ka gona ge di-union le ge di se gona go a tlhokega gore go be le dipoledišano le bašomi le leke ka mokgwa le ka kgonega gore bašomi ba se ka loba mešomo ya bona
Okay. Ere ke nape ke boele go lena gape Ramolao Mashabela ka baka la gore go na le batho ba ileng gore ba tloswa moshomong ba fokotswa moshomong ya re sekgoba sela sa Mankoko ba mo tlošitseng moshomong ka morago ga dikgwedi tše pedi tše tharo ba thwala motho wa go dira moshomong wona o la o beng o dirwa ke Mankoko molao o reng gona fao mo sepedišong ya gore re kwane jwale ka mošomi le mo mošomo re swanetse re lebelele tabeng ya gore na ge re tloa gana jwale ka mokgo ge re tlošwa gana jwale ka mokgo re le bašomi go na le kgonagalo ya gore ka moso le tle le nyake go ba le hire ba bangwe ba e le gore ba mo dikgobeng tše re tloang go tšona na ge e le gore re tlabe re kwana gore kgonagalo e gona a ke re lebaka le legolo mo Mankoko Baby ke gore tabe ya mašheleng e ka no ba gore re lebeletse gore mohlomong e ka direga mo dikgweding tše 12 months ke moka ya ba gore company e boela sekeng gabotse e šoma ka mogola be e šoma ka gona le go feta mola jalo se se leng gona se e leng gore batheletši ba swanetse ba ikwiše ke gore ge ba tsenela dikwano tša go swana le tše le beng mešomo ba swanetse ba lebelele gore ge kwano e saeniwa e be gore ba saena gore ge go ka tla go ba le sekgoba e swanetse gore e be rena re tlo go tsena mo dikgobeng tšeo ka lebaka la gore ebile re na le botsebi jwa mešomo la re be gore e dira ebile re tseba gabotsebotse gore mešomo e diriwa jwang ebile re na le experience motho mongwe ke no tlhalosa ganyane Mankoko Baby le batheletše gore ge re bolela ka na le ntšwana le lengwe re fela re ke re-employment ka Seesimane re-employment e ba gore ge o tlo bušetšwa mošomong o le Mankoko Baby o ntšhitšwe mošomong ka lebaka la gore mohlomongwe company ya e sa ba le mašeleng ale kontraka ya gago re tlo e thoma mathomong gora re a e tlo tšwetšwa pele gore ke ela e leng gore go thwala ka leswa jwale go swana le ge e le gore a sa ka go thwalwa go tloga mathomong ke re-employment yeo ke go thwalwa ka leswa gomme go na le nngwe re ke reinstatement reinstatement e no ra gore re tlo tšwela pele ka kontraka ya gago tšeo ka rego a sa ka o tloga mošomong jalo ge go le ka mokgwa e tlo ba gore batheletši ba swantse gore ba tsitsinkele taba eo gabotse ya kontraka e ba e sana le beng mošomo gore ba kgone go tseba gore re kwane le bona gore ge go ka ba le dikgoba re tlo boela mošomo ra tsena ge go ka direga gore dikgoba tšeo di be gona gomoka ba seke ba tsenya ola Mankoko Baby o era gore re swanetse re ye kgoreng ya seko re bile le kwano mo gomme le re gatile di-cons jalo re swanetse gore re le iše kgoreng ya tsheko le bušetše batho ba le mošomong ke ditokelo tše e leng gore bašomi ba na le tšona mohlomongwe mongwe nka no ganyane e leng gore Morena Masilu malema jaaka no tla re ganyane a e bolela ka yona ke taba ela ya gore mo dikwanong tše re bolelago ka tšona tše re swantse re tsebe gore bašomi ba na le tokelo ya se reng ke severance pay severance pay go era gore o ka tla wa lefelwa mašeleng a itšego gore ge o tlo tloga re tlo lebelela gore na o berekile nako e kae e fela Morena Malema jaaka re tla re ganyane a bolela ka yona e fela ke tokelo e leng gore bašomi ba na le yona gona mo sepedišong ya go fokotswa mošomong ke nagana ka mokgwa le belelang ka gona re nepe re mo fe Ramolao Malebatša yona ntlha yo a bolele ka yona ka baka la gore go na le ba e leng gore ba re na le ngwaga re ntšhitšwe mošomong ga re a tlhwa re lefelo mašheleng e ka ba e le gore ke a le re kwaneng ka gona gore ba tlo mpha goba kwa ke a le leng gore re kwiša gore ke a šometše ke tshwanele gore ke a hwetša ga ba tlo ba hwetša le sente e fela ba tlošitšwe mošomong ebile dikgoba tša bona di tšere ko batho ba bangwe Ramolao Malebatša ka molao motho wa fokolotša mošomo o na le tokelo ya gore a humane mogolo wa beke e tee fela ye a berekile for ngwaga ke kgopela gore le bušeletše ka molao if o na le mošomi wa fokolotša mošomo o na le tokelo ya gore a humane mogolo wa beke e tee fela ye a bereketše for ngwaga so if mošomi he a berekile 2 years o humana mogolo wa 2 weeks beke tše pedi go ra gore mo ngwageng o hwetša mogolo wa beke yes
ge le gore o berekile mengwaga e masome mararo ngwa go mongwe le mongwe ke mogolo wa beke yes wa beke mara ewe e tlo dependa ka gore bašomi le di-union le ba di-company ba agree bjang mara yewe ke minimum ka mokgo molao o bolelago ka ona again o na le ntho ngwe ba e bitsa gore ke notice pay eo go mana gore if mošomo eo fela sone gore o ihumane eo notice pay even if a wa bereka o humana gore ba company sone gore ba o fe 1 week's salary if o berekile for 1 month. Okay. If you work for Kurijalo kana J6, so that your about notice pay ya vekete paid. Okay. Ba gamane ba tsa ere ke le tshwarenyana ke le tsena ganong ganyane re tlokitimela dintlheng tsa ditaba go mepela ga re tsena go tsona ke go botse ba tshele gore Mashabela a tennis ke company ka one go jele gore go tsagala mo number 24 Grobler Street Polokwane ka maitemogela mengwe le semepedi fela re gantša ka go thusha go tša molao ka maema godimo mo e leng gore ba fana ka tse di latelang thuso e leng gore wena wa e tlhoka ka tša road accident claim medical negligence general litigation labor law family law le tsona ke tše leng gore ba ka kgona go thusha ka tsona le tše dingwe setlhopha sa bona ke se leng gore se la se le gona ka dinako ka moka go thusha wena o ka letša gona le putsišo efe goba efe go 015-291-2414 a re na perekitimele go Stan Phuti wa ga mahlo dintlhakgolo tša ditaba tša SABC yeo e kemego e sa tšego lehlakore magareng a tšeo di ka go letelwa go thobela FM e ring ya boraro wa karetšwa tša gore modulasetulo wa Economic Freedom Fighters ka Limpopo Lawrence Mapoulo gore magato a bona a boipelatšwa kgatlhanong le go thwalwa ga badudi ba dinaga tša kantle mmasepaleng wa Polokwane ga se sešupo sa go ka tloga melaong ya mokgatlo woo barutwana ba feta masomepedi ba go betše mola ba go bona ba bararo ba go betše la go šiša nakong ya ge seleng e phutlamela ka gare sekolong sa primary sa Dingamazi ka ntanyana ga Giyane ka Limpopo bangwe ba badudi ba Zambela ka Sasolburg province ya Free State ba dirile boipiletšo ba go tlošwa ga molaodi wa company ba kere molaodi company ya dikhemikale ya Sasol ke Stanford Mahlo thobela FM ditaba ka botalo ke tša iri ya boraro ke thobela FM o shata wa tsebo le boithabišo Clientele Legal e dirile gore ditirelo tša boramolao di kgonege e ka ba o rekile mošomong wa megile kotsing ya koloi o le gare ga molato wa tlhalano e o senago dikgogakgogano goba o na le mathata le mohiriši re na le boramolao go rarela le naga go go thuša goba go go emela kgorong ya tsheko ge go nyakega SMS a thobela go 45135 mme re tla go letšetša Clientele General ke ra insurance yo ngwadišitšwego yo a sa inšoreng bophelo le moabi wa mašeleng yo a dumeletšwego tefelo ke tša tlwaelo go na le melawana le dipeelano ikhumolele dintšwela kae tša go tša pele e le ruri tša prepaid go tšwa lebenkeleng la kgausi la Vodacom reka sedirišwa sefe goba sefe sa prepaid o be le sebaka sa go thopa Kia Picanto emtšhamtša go swana le ge o ka reka Huawei Nova Y63 ka 2,799 go prepaid e be ile 4,399 o seketša 1,600 e reke le kgone mme o ka no bona o le mongwe koloi emtša ya mapaipai e kgotšagala lebenkeleng fela go na le dipeelano further together Vodacom badudi ba Bakersford le metse mabapi le a mengwa la borarong la masomepedi Agostose 2025 lenaneo la eba le nne le tlabelega tša dikantorong tša Mashabela a tennis go lebana le mmasepala wa Fetago Motubatse BBS Building corner ADC Street le Maloti re tlabe re lebeletše molao o reng ka ditokelo tša bašomi ge ba fokotšwa mošomong re bolela fa ka retrenchment re re molao o reng re tlabe re gahlahla se le ramolao Rabi Mashabela go ba karolo ya kgašo ye ya go ikgetha romela maina a gago ka email go
mahlo@sabc.co.za mahlo@sabc.co.za goba o leletse nomoro ya 015 290 0098 015 2900098 netefatsa gore o fitlha ka seripagare go tswa go iri ya lesomepedi mosegare gore kgone go ipsina ka lenaneo le go anegelwa ke go tingwa lenaneo la go ikgetsa o le tlisitswa ke Mashabela Attorneys le Mashabela Legal Cover. Masomepedi šupa metsotso re ke la go irela ya boraro go eba lena ya Thobela FM re re molao o reng mo ileng gore na le ba Mashabela Attorneys e re nna ke go botsa gape gore ke company ka one go dileng gore go tsagala number 24 Grobler Street Polokwane ka maitemogelo mengwe ga ile semepedi re gantse ka go thuša ka tša molao maemong a godimo mo ileng gore fana ka ditirelo tša go fapafapana go tshwana le medical negligence, road accident claim, general litigation, labor law, family law le tše dintši tše leng gore wena ka bo di hloka gopola gore o ka re letšetša go 091 249 yo nomoro e tshwantšhibitše kwana ntaterabi Mashabela ka sebele 015 291 2414 le engwe gape ye leng gore le yona ke ya ka kantorong ke 079 642 3827 wa bona e bitšega ga bonolo bjang ke tlo fetsa ke re bagala ba ba ngwale lengwalo ba ngwale lengwalo ba aba ke a leboga Banguku baby okay motlho mongwe ka mogola re boletseng kana before ya ditabeng ke no hlakisa ya gore gona le ignore nte Mr. Malema Jaba ga hlalosa ya severance pay ka manjwa mangwe eno ba gore ge e le gore mošomi o šomile mengwaga ye mehlano o era gore a ka lefelwa dibeke tše hlano tša mogolo wa gagwe wa ngwaga ka ngwaga a ke zore ya kwišagalana o era gore ngwaga o mongwe le mongwe mošomi o na le tokelo gore a lefelwe mogolo wa beke ke moka go na le engwe ya e reng gore ba e hlalosa ya notice pay go na le engwe ya leave pay e fela nka eletša batheletše gore ge ba nyaka tlhathollo e botsebotse ba re ikopanye le rena re kgone go e hlarolla gabotse ba kgone go ikwiša ka lebaka la gore o hwetša ba bangwe ba tsenetse dikwano tše e leng gore a re tsebe gore na di reng gomme ge re ka ba eletša mo moyeng o ka hwetša gore mohlomong ba tlo hwetša maele a leng gore ga a tloga a eme gabotse go nyaka gore re dule le bona fase re kgone go kwešiša gabotse gore na ba fokoditše mošomong jwang gomme go ne le kwano tše e leng gore bona goba di-union tša bona ba di tsenetše goba aowana e fela Banguku baby go na le selo se sengwe re rego ke voluntary severance package I'm sure gore le be le hlwa le kwa gore ba re ba nyaka gore fokotša mošomong e fela nna ka baka la gore ke bona gore ke šete ke gotše matšatši a ile ke tšwa go mo mošomo ka mo kgopela gore e be nna wa mathomo ke tšeago mašeleng a ke tšwe ka lebaka la gore ge be mošomo le bašomi ba lebelela taba tše tša go fokotšwa mošomong le di-union go na le mekgwana-kgwana e le gore ya lebelelwa ela ya gore mohlomongwe di-union di ka kwana le bašomi le be mošomo gore na ke mokgwa ofe ba o šomišago go na le o mongwe wa gore ke first in last out go na le ye nngwe gape ya last in ko moka ka mantswe a mangwe ra gore re tlo o fokotša ba e le gore ba tsene pele mošomong goba re tlo o fokotša ba e le gore ba tsene ka morago na goba mohlomongwe re lebela ba e leng gore matšatši a šaile ba ne le mengwaga e mentši ba šoma mo goba o tlo fokotša ba e leng gore ke gona ba fihla na ke moka ge re šete re kwane dilo tšeo ka moka ga tšona ke mo e leng gore ba e leng gore ba na le mengwaga e leng gore mohlomong ba šete ka mengwaga e mebedi goba e meraro gore ba ye pensioneng ke mo e leng gore re ka kwana gore awa ba ka gore ba kgausi go kaone gore ba sepele ke moka ge e le gore mohlomongwe o ka tla go ba le sekgoba ka morago ga gore re ba tloše ba se ba fihla mengwageng ele ya bona ya pension re ka ba bitša ba tla ba šoma ba feleletša mengwaga ya bona ke no ya ka gore ke hlatholle ene eo ba kgone go ikwiša gabotse gore go a ka gore na kwano ye e leng gona ke ya mohutamang ke lebaka ka mokgwa e leng gore le hlalositše ka gona le go bolela ka mokgwa e leng gore mathata goba ditlhotlo tša batho di a fapafapana ba bang re ntšhitšwe mešomong ka mekgwa ya go fapana ke ka fao go leng bohlokwa gore le ikopanye le ba Mashabela Attorneys nke nomoro ela ke e bušeletše ke 015 291 2414
goba 079-642-3827 ebile ke dumela gore motsweletši wa ka mojatši o gona ka mogare ga beng ba rena ba e leng gore ba gona mo ba e leng gore ba kgopetse gore ba nne ba ngwala dipotšišo tša bona fase tše e leng gore ba tla kgona go di botšiša ba Mashabela a tennis ba le arabela tšona ye e leng gore tla be e diragala gona bjale re nno nyaka gore re ikwe gore ka ba e le gore na go tšea nako ye kae gore mošomo o e leng gore ba montšhitše mošomong a ka boa dira kgopelo ya mošomo gape ge e le gore sekgoba se gona neng le neng ge mošomi a bona go na le mešomo e leng gore gona mohlomong e bulegile a ka nna a dira kgopelo le ge e le gore mohlomong o ka hwetša gore ga o be a se ka lefapeng leo a ka no dira kgopelo a re ke kgopela gore ke tle ke šome le lena lebaka le legolo mo ke gore ge kwano e šetše e dirilwe magareng ga mošomi le mo mošomo e ka no ba gore kwano e mohlomongwe ge e le gore to ba emeletše ke boramolao ba go swana le rena ba e le gore ra itseba re tseba gore ka morago go na le kgonagalo ya gore se le se direge re kgona gore le ge e le gore mohlomongwe Manguku baby re tseba e le gore ke mogaši e fela ya ba gore o fokotšwa mošomong ka morago wa tla go ba le sekgoba ka lefapeng le ngwe goba divisioneng ye nngwe ya technical ge e le gore mohlomongwe o na le tsebo ya ka kua o ka kgona go dira kgopelo ke moka wa tla wa lebelelwa gabotse gore na o ka tla wa kgona go dira mošomo na ka mantšu a mangwe ge ke yaraba ka boripana eno ba gore a go na le nako e le gore e beilwe ge mošomi a bona gore go na le kgopelo ye e leng gore a ka e dira a ka no e dira nako e nngwe le nngwe ge dikgoba di ba gona gabotsebotse ebile mo mošomo o na le ge re ngwadile kwano re tlo ba re ka mogara kwano re re lekgotla kgaso la Afrika Borwa a la swanela gore le dire dintšhe dikgoba tša mešomo e se ba la butša ba le e leng gore ba ba fokoditše pele ke ntho e leng gore go bohlokwa gore o be le boramolao ba o swana le rena re kgone gore ge re tsenela kwano e re kgone go tseba gore re ka e bea ka mogolo gore mo mošomo a se ka tla a e direla baithatelo a tla re a gone le kwano e leng gore gona re e dirile nka no dira kgopelo nka no ntšha dikgoba tša mešomo ge e le gore ke tlo ba ke senya ke go hira goba go tšea ba le ke ba ntšhitšego peleng a wa ikwagetše ke nako ya gore re nape re ke timele go batho ba e leng gore ba gona mo baeng ba rena ba e leng gore ba na le ditlhotlo tša go fapafapana hei ke fetša go kgwetša moletša gore a se ka dihlong na o ka jewa ke dihlong o le ka gae o bolawa ke tlala ka baka la gore o ntšhitšwe mošomong go se molaong goba wena o nagana gore ba go fokoditše go se molaong wa jewa ke dihlong pele ga boramolao ba e leng gore ba ka tla ba go thuša a re nape re ke gore ka bele gore ba e leng gore ba na le dipotšišo boramolao ba ba thuša ka sebopego se sefe re yalo tšhapapa Thobela le tsogile la ba la tlhoga botsakere awa re tsogile re hlwele ebile re fihlile gona Thobela FM ba gona šiba ba ga Mashabela a tennis okay nna ke ne kgopela go botšiša potšišo ye one yana ka etenyana še a keno rena re le ma-security re na le mathata a goreng kwa mineng ra tsena polygraphy after polygraphy test mo mošomo a tla re aowa monna ka bane o feitse kwa polygraphing re tla go emišenyana gannyane from there ba rene ba ka go transfera Free State and nna ke mo Bakersford kwa Free State ko gole a betlo ba retrencha a na go direga bjang ka ona mo gona polygraphy test ya šoma for gore ntšha mmerekong gona lo mongwe gape motšatši pele ga ge boramolao ba araba ke nagana gore lebana le yona tlhotlo e le ya gore ba bangwe ba šia go bolela ba šia go ntšha ditlhotlo tše e leng gore ba lebane natšo potšišo ya ba e le gore o tlo thušega kae go palelwa ke go thuša ke Thobela FM go lateletše gae ga geno a re nape re ko Thobela mama Thobela le ka botšiša boramolao ke be ke kgopela go botšiša mo ka baka la gore rena re be re bereka mara ba re transit ka molao mara a re kgone go claima tšhelete a rene Provident Fund ba le fokoditše gomme ga le kgone go claima re transit ka molao e mokana mara tšhelete ya rena Provident Fund e mo go mongwe mošomo e claima ke ena fela rena ba bereke a re kgone gore re ka e claima ba re mabaka ke eng ge le botšiša ba re go nyaka gore claim ke ena rena a re kgone go ka e claim okay ramolao a šedi age re ke thome ka ene ya Provident Fund nka no mo eletša gore
a tle ka dikantorong tsa rena gana ka mo morago ga rena ka mo Okay. ge re fetša mo re tle re kgone go mo hlatholela gabotse goba re tšee dinomoro tša gagwe re tle re kgone go beakanya le ena gabotse re mo tlhalosetse gore na re ka tla re kgona go mo thuša jwang na ka baka la gore go kwagala o ka re mo mošomo gore di swantse di dire ke ena dilo tšeo re tlo kgona go mo thuša gabotse le yona eo ya polygraph ye gabotsebotse selo se e no ba gore ke mokgwa wa motšhini o le gore o šomišwa gore re kgone go bona gore na ka bo re fora o re boja maaka goba a bona jalo mara wa ka molao re fela re ka seesemane re polygraph test goba assessment is not conclusive o era gore ka mantswe a mangwe re ka se nona ba re thega kudu-kudu ka yona metšhini eo ka lebaka la gore o ka hwetša gore a e re botse tsona Okay. ke mo e leng gore go bohlokwa ka kudu-kudu gore ge e le gore mo mošomo o gonona gore bašomi ba ka ba dirile tše e leng gore a se tsona di tšwa tseleng o swanetše gore a be le bohlatse a kgone go ba gogela disciplinary hearing lekgotla kgalemo gore a kgone go kwa nnete e tšwago mo go bona gore na e ka ba e le gore ba dirile diphošo tšeo goba aowa na e fela ye ya test eo polygraph e no ba gore mo mošomo mohlomong a ka e šomiša gore a lebelele gore na a ka kgona go tšwela pele e mo fa mabaka a gore a ka kgona go tšwela pele ka go tšea magato a lekgotla kgalemo na a se mo e leng gore ka re ka baka la yona nto eo ra re o swantse go rakwe mošomong go na le di-case tše mmalwanyana tše e leng gore di bontšha gabotsebotse gore mokgwa o wa go raka batho mošomong a o mo molaong gomme motho a ka fetša a bušetšwa mošomong ka lebaka lona leo Okay. Mojajing ke re tšwele pele re bone gore ka se be le setlhopha se sengwe gape sa go ba le dipotšišo a re lotšheng Thobela, le kae mam re gona le kae? re gona ke ba boramolao Nna ke be ke kgopela go botšiša. le ka botšiša mam A ke re o dirile ba go hirile mošomong ntle le go go sainiša kontraka ebile wa ba le kgahlego wa šoma mošomong go ba go fihlela ebile ba go raka mara ba go rakela ka lebaka la gore o lofile because of o bo o lwala e le gore mama bana ga gona e be e le gore o reportile gore wa lwala then the following day ya ba e le gore o worse ke moka motho a go raka ebile a se go patele selo ba go raketse gore wena ga wa tla mošomong wa fa lebaka la gore wa lwala letšatši la go latela wa lwala le go feta bana pele ba go raka bana pele ba nraka ba se go fe selo ba se mfe selo okay boramolao ba tla go le na le potšišo pele ga ge re tswa go yena awa ke ikwešišitše gabotse okay se se leng gona se e le gore batheletši ba swantse ba se kwešiše ke gore ge o tsene ka mošomong le ge e le gore ga go na le kontraka e saennwego ke kontraka ya mošomo e feleletše yona eo le ge le gore le kwane ka molomo a se gore o swanetše gore o ngwale sengwe fase gore e tle be gore ke kontraka e leng gore molao wa ikwešiša goba wa e tshepa ka mantšu a mangwe le verbal contract goba gone o kwana ka molomo fela ke kontraka e feleletšego yona eo e fela go ipontšha gore mo motheletši yena o rakile mošomong ka baka la gore o be a sa phelega gabotse ge a sa phelega gabotse o swanetše gore a ye kua ngakeng ngaka e kgone go mo fa lengwalo la go bontšha gore o be a sa phelega gabotse gomme a leiše mo mošomo a kgone go le bona e be gore letšatši leo a sa tlago mošomong ka lona a re tlo tšea gore o ino o dula gae ga a tla mošomong le gona ge e le gore ka nnete e be e le gore o be a sa ikwe gabotse mo mmeleng o swantse gore ka letšatši le latelago a tla bontšhe gore ka nnete o be a sa phelega ka lebaka le e leng gore ge mošomi a ya kua ngakeng a ya go bolela le ngaka gore a ka phelega ngaka e swanetše gore e lebelele gore na e ka ba matšatši a makae e leng gore a ka se tla kgona go tla mošomong na gore a kgone gore ge e le gore mohlho mongwe le kgone e laboraro a sa ikwe gabotse a ya mošomong o swanetše gore a fihla kua ngakeng
a kgone go botsa ngaka a re ke a šoma ke le mo gomme ge e le gore o bona o kare bolwetse jwa ka bo ka tla jwa palediša wa mošomong le ka moswane o swanetse gore o ngwale setlankana se e le gore o se ngwale mo mošomo a kgone go tseba gore nka se tle ka kgona go tla mošomong e fela go ne le se sengwe se ke se tsebang Mankoko Bebe le batheletši ka gore go na le bašomi ba bangwe ba e leng gore o hwetša gore ge a sa ekwe gabotse le hono motlho mongwe o thoma go gohlola le hono o ne o se ye mošomong ke mokara ke tla ke wa bona ge le tsaba ka moswane goba ge ke fodile eo ke yona e leng gore ka go tsenya mathateng ka lebaka la gore o na le maikarabelo a gore o founele e leng gore o reporta ga gagwe e ka ba e le gore ka godimo ga gago o mmotse gore a ke ikwe gabotse le hono gomme e ke le mo ke tseleng ya go ya ngakeng ke tla ko rena ngaka e reng gore ke tla ke kgona go tla mošomong ka moswane ge le tlhaba goba a wanang ke le gore e botlhokwa kudu ka baka la gore ge o ka sa dire ka mokgoo mo mošomo o to fetša etse a re a gone bothata mara o bore o sampotse ka gore mošomo o be go letetše mo a ke no fa mohlala Mankoko Bebe ke re gana jale o na le mošomo o swantse gore o dire wa tseba gore o swantse o dire mošomong o ka se no o dula wa re awa le hono a ke tubatsane ke no dula ke ba botse gore ke mogutloane ba tla no kwa no tseba gore a ke gona jalo go botlhokwa gore o ba botse e sa le nako gore le bona ba kgone go tswa rena mo legatong la gago ba ka tla ba re le hono ka mokgwa e le gore baka la gore o sa go hlola ba tsenye o mongwe a kgone go dira mošomo wa gago gomme ge o fola mo o tlo kgone go ba mošomo wa gago okay o ka re go na le ba babedi ba bararo ba e leng gore ba na le dipotsišo re ka di tšea ka moka ka baka la gore nako ela le yona ei e na le swele e na le mona o ka re ke tima ka lebelo la phefo mojaji a re tše dipotso tšeo le baneng natšo ka moka ga tsona ba kgone go di araba ka moka stay Tobe a re lotšheng nna ke be ke bereka mmaene jwala ke tseba ge e le gore wa fokotša mmaene ba go bontšha tšhelete e le gore o swantse gore o e hwetše fela gane jale ke kwa lebala beke ya beke nna ke e tsebe nna ke tseba ya gore a o ilo tšea retreatment ba go fa pampiri e le gore ba go bontšha tšhelete ya gago so go tloga moo ba go ropa kwa godimo ga tšhelete le ba go bontšhitšego yona go ramolao o ria fraud ya court order gore ne o hwetša so to ria so ke mo nka kgopela go thuso mo gona e ka hwetša ka jwang Tobe e kwagetše e re ditše ka moka re tše ya go latela re a lotše e nngwe gape potsišo nna ke tlo botšiša Mashabele ya ka e fapana le tša ba bangwe okay ke berekile Winterveld nako e telele ke moka ka swariwa ka ya toronkong a ke boa toronkong a sa nnela ge ka ba penen ke tsene ka bo 1980 ke boile toronkong ka ba ntshwere ka 89 ka ya go ka tswa ka 93 ka ya go bona ba mmae ba mpotša gore pampiri tša rena ba di lahlile tša 89 ba di lahlile a ba sana dipampiri tšewe okay jalo ke rato tseba gore na molao o reng ona moo ge ba le swara e bile ka molato wa go sepetšana le mošomo goba e bile wa ka ntle wa ka mošomo awa bogolo wa ka ntle le na le potsišo ra molao awa ke ikwešišitše ke tla araba gona bothata ba tla le araba a re tšee ye nngwe gape Thobela re a lotšha mama ke Noni Malatši ya bolelang mo okay sis le ke kgopela go botšiša ke bereka mo Fashion World wa kgone gore ba go rake mmerekong ba buši ba go bitše mmerekong ba re ba go hira ka labosa ba go sainiša a new contract ba sa go fa ditshwanelo tša gago mola ba go boditše gore ba go hira ka laboswa ke nagana gore re ka thoma ka yona e ra molao go na le ka mokgomongko wa moragonyana le boletše ka yona ke tse gore fapana ka e le ya Sesenoni Sesenoni a se ka re loiša le bagišane e fela se se leng gona ke gore ge a rakilwe ka mokgwa mošomong
go swantse ba go itsoga ba le kwano e leng gore e gona ba e tsenetse e fela ge e le gore kwano eo a sa kae ba gona a ka tlatla bolela le rena ka re tle re kgone go bona rena re ka mo eletša jwang a re ka setara re ka gore ke baagišane ba rena a re mo eletse gabotse nne re tlo mo eletša gabotse ke mo e leng gore re tlo kgona go tseba gore re tšea magato a mohuta mang e fela se se leng gona ke gore mo ge e le gore ba tsenetse kwano ya gore o swantse gore a tla hirwe ka leswa o swantse gore motlho mongwe re lebele gore na o be o šomile nako e kae gomme ke ditshwanelo tše di fetse le gore ba swantse ba a di filwe pele a tlo tloga gona moo a ke tse gore nka tsena go ele nngwe mankoko bebi ya le ka tsena go yona ya ntate wa go swarwa se senone a ke re la di bona dikantoro tša Mashabela a tennis ka mo morago le tla la ikopanya le bone alright ela ya go swarwa ela o nyaka re tere dule le ba le bontate fase re go rena ba be ba swarwetsweng le gona ba tšodula nako e kae le gona ba tsebišitše mo mošomo ge ba swarwana gore re kgone go e lebelela le gona rena mo mošomo o dirileng ka morago ga gore a swarwe ba itse ba nyakana le yena ba mo hloka nako e nngwe o hwetša gore mo mošomo o nyakana le mošomi a tsebe gore na o mo kae a fetša e le gore o tšwela pele ka lekgotla kgalemo goba disciplinary hearing gomme a fetša a tšere sephetho sa gore re mo raka mošomong ka lebaka la gore sa tsebe gore na o kae ke ela ka seesemane rego ke abscondment o ra gore o ino o nyamalala re tsebe gore o ile kae ke ntho e leng gore o tshwanetse re lebelele gabotse gore na go diragetseng gona moo ntate a ka re ka morago ge re fetša a tla bolela le rena a ka bolela le yone thekgo thobejane mola ka mo letsogong la leo la go ja mankoko baby gore na e ka ba gore go diragetšeng na re tlo kgona go mo thuša gabotse e nngwe ke e ya o fokotswa mošomong gomme go bolelwa gore a sa ka ba mo fa selo gomme go ipontšha gore go na le ramolao e leng gore a dira dilo gabotse se se leng gona mo ke gore re swantse re dule le yena fase re kgone go tseba gore na o tlošitšwe mošomong jwang pele le gona go bile le mangwalo a ba mo file gona na le gona ge e le gore a gona ke a mohuta mang a ba bolela gore go na le union ka mogare goba a wana e le gore gona union re tlo kgona go bolela le union re kgone go hwetša tshedimošo ka moka ga yona re kgone go mo thuša e nngwe ke ya ke gopola o ka re ke ya mafelelo yona ke ya mafelelo kudu yone e le fetšang go bolela ka yona ke kule ba gatelela taba ya gore ge ba go ntšha mošomong ba moepo ba go bontšha gore mašheleng ya gago ke ya ge go tsena boramolao ba go tlela ka mašheleng a e leng gore wena o tsebe mohlomong o tla bia ke a be ke ya gore ona tsena bjang goba ke ka mokgeleng gore molao o šoma ka gona ge e le gore mohlomong o bile le dipoledišano le mongwe mošomo a go fa dibonus a go fa tše ka moka e ba e le kwano ya lena eo ke ka lebaka le ke re go bohlokwa-hlokwa gore re lebelele gore na kwano e bile e feng pele re ka tla ra e tsena ka lebaka la gore o hwetša gore go bile le kwano motheletši a ikwešiša gabotse e fela go nyaka gore re lebelele pele gore na ke diseka tše di feng tše e le gore mošomi o ba swantse o ba a di hwetše e ka ba gore go na le bo di-provident fund go na le wa ka molao di-leave page ra tša ke di boletseng ka moka ga tšona ba mo file ge e le gore ba mo file ebile bokae na ka lebaka la gore mo mošomo a ka seno go fa o swantse o ba lebe lebaka le le botse la go fa dilo tšela tše e leng gore o na le tokelo ya gore o di hwetše se se leng gona ke gore tse e leng gore ke swantse ke dula ke se bolela ka mehla mankoko baby le batheletše gore go bohlokwa gore motheletši a tle dikantorong tša rena re kgone go mo eletša pele a tsena ka gare ga mathata ao a bona gore go bohlokwa kudu gore o be le tsebo o be le maele pele o ka tla tsena ka gare ga dilo tšeo tše e le gore ga o di kwešiša ka mantšu a mangwe wa bona boramolao batheletši le mankoko baby ba no tshwana le dingaka ga botsebotse o swanetše gore o se ba wa kwa selo mo mmeleng o no ya ga ngaka gore o re na ke tsoile gabotse na ge e le gore ke tsoile gabotse ke kgopela le ntekole le mpotse gore na ke sale gabotse na o se ka re mola o šetše o ba jwa o le gare ya ba gona o ya go ngaka le ramolao go no ba kana mokgwa gore o no ya go ramolao kana mokgwa mankoko baby wa tla wa dula le rena fase wa re a ba gore ba le go tla ga tswa la Afrika borwa ba tshwere gabotse na ke mo re tlo go kgona gore re kgone go eletša gore gabotse o ka re ke kgale ba sa go dire gabotse go bohlokwa gore o tsebe o se ba wa tsena ka gare ga dilo tšeo gore o se ka tla hwetša molao le ka gare
nyaba e ntšhi ya tla ba gona gore o hloka maele ka baka la gore go na le di-case tše dingwe tše e leng gore le ge re ka tara di tšea re ka se tara di kgona gabotse ka baka la gore di šedi le senyegile. Okay. Ramolao re na le metsotso mebedi fela le seripa pela ga re tlhoketimela ditabeng tšela tša iri ya boraro e fela re netefaletša baeng ba rena gore le ka morago ga ditaba tša iri ya boraro tlono tšwela pele ka ba e leng gore ba na le dipotšišo gomme ba kitimele dikgokaganyong tša leago tša thobela fm tša mašabela a tennis ke mo e leng gore ba tla hwetša dikarabo tša bona ka moka tše e leng gore re tla be re tšwela pele ka dipotšo le dikarabo tša rena gona bjale mohlomong pele ga re tlotša dipotšo tša rena ka kakaretšo le ka reng re lebeletše ditlhotlo tše e leng gore batho ba kopana le tšona ka go fokotšwa mošomong e se ka tsela ya maleba. Se nka se bolelang ka go akaretša dilo tše ka moka ke gore go bohlokwa gore di-union bašomi ka moka ga bona ba se ba tsena ka gare ga mathata a go fokotšwa ba no tla ba no kwešiša gore na e ka ba dilo di dirwa gabotse na ke moka re kgone go ba tlhalosetša gore ka mokgwa go leng ka gona gana jalo go bohlokwa gore dilo tša lena di beng ka mokgwa le ka mokgwa le ka mokgwa kana batheletše le Mankoko Baby ga re emele bašomi fela re emela le bona beng mošomo ka gore beng mošomo le bona re ba thuša ka gore ba kgone go bea dilo tša bona gabotse ge dilo tša bona ba di beile gabotse ba ka se be le mathata le bašomi jalo ge ke feleletša e no ba gore mašabela go na le mašabela legal cover e leng gore e gona e leng gore go tloga ga jalo batheletši ba e leng gore ba ka kgona go lefa ka kgwedi ka kgwedi ka lebaka la gore re tseba gabotsebotse gore mašeleng nako e nngwe ano se be gona ge o tsena ka gare ga ditlhotlo tša retšo tša semolao wa hwetša gore mašeleng ga a sa le gona gomme go bohlokwa gore o ikopanye le rena mo go mašabela legal cover re tle re kgone go bontšha gore na o ka patela mohlomongwe 149 rand ka kgwedi re kgone go tseba gore ge o ka ba le mathata ale a gore o swerwe mohlomongwe ke tša gore ba o sua goba mohlomongwe ke tšona tše tša mešomo le tša di-business le family law le dikontraka ka moka ga tšona o ka kgona go patela 149 rand ka kgwedi gomme re kgone go tseba gore mašabela legal cover e go šireleditše ka mašabela attorneys le ba bangwe ba e leng gore re na le bona. Okay, ke ka mokgwa e leng gore ne pele re fitlhe mafelong a lenaneo la rena wena o theditšeng gona ebile rena be re go gopotse gore lenaneo le le tlile go wena ka thego go tswa goba mašabela attorneys le mašabela legal cover re leboge ramola wa rena Ashley Thobejane re leboge gape le ramola wa rena Masilo Malemaja re ka se lebale ramola o rabi mašabela re a leboga le sehlopha sa lena ka rena pero go botsa gore mašabela attorneys ke company e kaone kudu-kudu e leng gore e hwetšagala number 24 Grobler Street Polokwane ka maitemogelo a mengwaga e le 12 re ikgantšha ka go go thuša ka tša molao tša maemo a godimo gabotse. motsweletši wa ka mojaji lolo wa ga mahlo mo leng gona re a tseba gore sana le Ricky Mutabene le Silone Nhleko ba e leng gore ba tlono re thuša gore le sehlopha ka moka sa mašabela a tennis re kgone gore dipotšišo tše e leng gore a di hwetša di kitimele dikgokaganyong tša leago ba kgone go hwetša thušo nke reko ba e leng gore o kgause le bona ka se sebaka gore dipotšišo tša bona di reng ba kgone go thušiwa. Thobela sesi Mankoko. Thobela mama. Age le bolela le bo fashion world gape e sa le bona ba sa ipušeleditše nna ke na le potšišo ye e lego gore na go a kgonega gore re le bašomi mmogo ka go fela ga rena ya re mola go etla ditaba tša di-increase ba re ba increase go ya ka salary ya gagwe na mola re šoma mmogo nako A1 re tšhaiša nako A1 ke se ke kgopela go se botšiša bageso go ka re dipersente tša rena a di lekane ntho e ke be ke nyaka go e tseba gore na go a kgonega re le bašomi mmogo lebaka la gore se ke ja lekana because example ke na le 30 years ke bereka fashion world Sesnoni o na le 10 years so increase ya ka le Noni is different so ke nyaka go tseba gore is that possible na gore di increase tsa rena di se ke ja lekana re šoma mmogo ka gare ga company A1 ke a leboga. Okay, ntate Mašabela le tlatla le rarabela gore lebelelang ge re okeletša batho mašeleng ka baka la gore go thwe mengwaga a e tshwane ka feleletša okeletša Mankoko tšhelete ya godimo a na le mengwaga mehlano wa okeletša Sesnoni ya fasana a na le mengwaga mentši le tla re botsa gore molao o reng gona fao. Thobela papa. Thobela. Le ka tla ka potšišo ya lena tle ba ga Mašabela a tennis ba theeleditše
ya nna putsišo ya ka sa mathomo ke tlo ba hloka eno. Okay. Putsišo ya ka ke gore nyaka go tseba re na molao o reng o na le o rakile mošomong mohlomong o rakile go mošomong o na le union o na go le union e tla ka go kgethela lawyer go law firm yona ba tlo ba go ba itshepi ge le fihla kua molato wa dula a o dula ke city mola re dutse le gona ka moka ba company ba gona lo eno gona le baemedi ba gago union moka lawyer mafellong ga e be gona a e se be gona a dira apology gore a ka sa be gona ga wa tsebe ke moka commissioner mohlomongwe a kere a se sitting tša go tlwaela ke ba re go ke virtual mohlomongwe a ke tsebe ya virtual le yona a e swane le ya go tlwaelega gore lo ba le kgobokane ka moka ya connecta and o kry-a le invitation lawyer right mafelelong a ebile a connect gore le kgone go tseba na o kae ge commissioner a nyaka go tseba gore o kae mafelelong o a hwetšagala mara sheke le postpone already to another date o a tswelela commissioner wa mmotšiša gore man gante mo meleng la kang jwang o hwetša gore o re yena a sho mara motho e me a tlo go emela jwale ya tlo go emela sesiwang motho a sešo ke putsišo ya ka eo le gore na lawyer ya mohuto wa dumela gore wene ka molato kwa gago o ka kgopela union gore ke kgopela go change lawyer or law firm lawyer le a signego yona a se yona e tlo njiša ka molato e kwagetše papa ba lla ka ramolao e leng gore ba mo file ke union a bonagale mola commissioner feritše molato ramolao wa tswelela okay mama thobela re alotše thobela le kae sesi mangoko a re gone le kae le bolela le Peggy Matlakala from River Cross os Peggy nna ke kgopela go botšiša mama go kgonega gore ba o hire gomme ba go signiše contract ya 5 years ba e ba go beele tšhalete mo bona ba tsebago ba sa bolela le wene ba go saenela mošomo o fela o re wene o claima ditšhalete tša gago ba re o ka se kgone go claima a re ikwa go ela a go joinišitšego a tla go claimela tšhelete oe ba go beetše yona kae re bolela ka ditšhelete tša di-UIF goba ke e ba go beelang yona gona mo mošomong wa gago wena o sa tse gore ba e bea kae tšhelete ba e beago ba re ke ya profit and found ko Sanlam ke moka bona ba fakile statement sa ko Sanlam ditšhelete tša ntshe ebile a di swane di sa swanego ko moka re botšiša ba re botša gore founelang ye ko ra kontraka for iša ka mole ka mare kgone go claima ditšhelete tša rena o re botša ge tšhelete ya rena re tlo e claima ka 65 years okay boramolao re ba go arabe ma mohlomongwe pele ba ka dula fase ke botšiša gore na ge ba re ba beetše tšhelete kua ba ra mo mošomona ke kwa ebile ba bolela le ka ra kontraka ke ne ka go tseba gore na sesepeki ba tsene mošomong ka ela ba re ke temporary employment service ya gore go ne motho wa go nyaketse go mošomo a go tsenya ka kua go ba jwanna ke nyaka gore a ntlhalosetse pele ke tlo araba potšišo eo okay le ka wa tlhalosetsa a gona motho a re nyaketse go mošomo ba re hirile e be le mošomo wa lebakanyana goba e be le wa go ya go ile wa lebakanyana 5 years contract okay re ke thome ka yona e go nyaka gore mohlomongwe re tere lebelele kontraka ya mošomo ya sespeki gore na e reng ka lebaka la gore o ka hwetša gore sespeki o saenne kontraka e rego ba tlo tšea mašeleng a bona ba iša ka provident funding e itšego e le gore kgetha ke mošomo le gona for nako e kae mara se se mmakatša mo ke gore go ipontšha o kare ba re ba fakile dipampiri mo o era gore e jalo o nyaka re lebelela gabotse ka lebaka la gore
go era gore go ne motho e leng gore o ba signage ka mokgwa o sa swanelago ka gona Sespeki a ka no re ka morago ge e le gore dipampiri tseo di swere a ka tla re kgone go dula le ena fase re mo tlhalosetse re bone gore na re ka mo thuša jwang re lebelele kontraka ya gagwe ya mošomo ka baka la gore ke yona e leng gore tlo re kgona gore bontšha gabotse gore na ba kwanetseng go tloa mathomong Sespeki a ka re bona a ka bona morena Malemajamo le Thobejane re kgone go tlo mo thuša ye nngwe ke ya gore mošomi ntate o la mo o case ya gagwe e tswa actually ke CCMA o ba ke bargaining council na e fitla kua ke moka ba dira dilo virtual ya ba gore lawyer ya gagwe moemedi wa gagwe ga a be gona a ke tsebo nna lebaka e tlo ba e leng gona mona ge e le gore moemedi wa gagwe o boditswe ka letšatši la go tloya ka kua CCMA go ba bargaining council lebaka le legologolo e tlo ba e leng gona mona e fela ramolao ge a sa dire dilo ka mokgwa o tshwanetseng ka gona go na le legal practice council e leng gore gona e leng gore e ukametše boramolao ka moka ga bona e tlo kgona go ba šupa ka monwana ge e le gore ga ba dire dilo ka mokgwa ba tshwanetšego go di dira ka gona le gona ntate a ka ya mola unioneng yela ya gagwe mola a ba botša re nna a ka kgotsofalela ramolao ola le mokgethile le nkgethetšego yena ke kgopela gore ke se ka tlho ke sa bereka le ena ka lebaka la gore ga nkgotsofatše ka mokgwa o ke nyakang ka gona ke moka ba e kwanele e be gore ba mo fa ye mongwe ka lebaka la gore go bohlokwa gona gore ramolao a be gona ka baka la gore bontate ge ba fihle ka kua bargaining council goba CCMA ba ka no go hwetša dilo di diriwa ka mokgwa e leng gore ba di kwiše ka gona ka baka la gore ke dilo tša molao ba se tle ba tsewa rena go diragetšeng e nngwe ke ya gore na ge e le bašomi re le ba bantši ka mo mošomong ge mašeleng a oketšwa re lebelela eng ga botsebotse ka mokgwa o potšišwa gago e lego ka gona go ya ka kwano ya mošomi le mo mošomo gore na re lebelela eng na lebaka le legolo mo e le gore mohlomongwe mongwe ge re kwane gore re lebelela performance goba ka mokgwa e leng gore o bo šoma ka gona ke ka mokgwa re tlo go oketša mogolo wa gago ka mokgwa mohlomongwe re ka re ba e leng gore ba šomile ga botse go fihla mo re tlo ba okeletša ka 7%. Ba e leng gore ba šomile ga botse go fihla mo re tlo ba okeletša ka boka ba e leng gore mohlomongwe ga ba šoma ka mokgwa ba re kgotsofaditšego re tlo ba okeletša ka consumer price index percentage fela gore o se ka tla go tša e le gore mašeleng a ba ba berekiša go reka borotho ngwago a oketšegile ngwago o tlago borotho e bele ngwago borotho e bele 17 rand ke moka ngwago o tlago ke 19 rand mara o sa no gola kana mokgwa o be go gola ka gore e fela go a ka gore na mošomi le mo mošomo ba kwane jwang ke mo e leng gore re ka lebelela gore na yeo ke ntho e leng gore increase o ba go okeletswa mogolo mo ke mo e leng gore go gabotse go ba go gabotse na e fela ene wa ka gore na mošomi le mo mošomo bona ba kwane jwang ka yona eo okay ke nagana gore di kwagetše mojaji ke bona ka re gona le mongwe wa mafelelo pele ga ge re tlo tswalela re a lotšha Thobela le ka potšišo mama nna potšišo ya ka ke ya gore na go kgonega gore ke a bereka ke moka ke berekago ke hlagele ke bothata jwa gore ke lwale and then ke ya docteng doctor ya ncheka ge e ncheka ke moka impha di-results tša gore maybe current occupation e ke tlo ba ke e bereka ka nako eo e swantse gore kwa mmerekong wa ka ba mphe light duty okay so and then kwa mmerekong bona ba mpotse gore ke tswe ke dutse gae e ke ba ke dutse gae a bana light duty for now mara a ke gole ke flo dula ge kgwedi fela ba bangwe ba gola nna a ke na salary and a gona anything ba mpoditse gore ke ba nrakile or jwang gore a re gone jale ke no dula without go ba dismissed gore a ke dismissal mara ke dutse ka lebaka la gore di-results tša doctor di tswile gore ba tshwanetse ba nyakele light duty ba mphe mmereko le gore kwa light duty mošomo wa lena e ba ile wa kontraka goba ke wa go ya go ile mama ke permanent okay ba ga Mashabela Tennis ya ye e tloga e hlakahlakane kudu ka gore o ka se kgone go tseba gore na ka mogare ga lengwalo le la go tšwa go ngaka
ba bolela gore nna e fela ka mokgwa a bolelang ka ona a re go lengwalo le bontšha gore o swantse a fiwe light duty go nyaka gore ge ramolao a le gona a kgone go bolela le re ka mmolelela le mong mošomo gore a kgone go lebelela gore na light duty eo e gona go ba e gona na le gona ge e le gore light duty eo ga e gona ga go na le ka di-divisioneng tše dingwe tše e leng gore a ka kgona go šoma ka tsona na lebaka la gore ke re e tlhakatlhakane gore is complex ke gore ka nnete-nnete ge e le gore mong mošomo ga a na le light duty eo o tlo hwetša gore e ba bothata kudu ka gore ga re tse gore na re tomoiša mo kae ge e le mong mošomo re kwešiše batheletše gore ge a ka mo tšea a mo iša ka go mo e leng gore mohlho mongwe a ka go kgatla ke tshipi ke moka e sa le bothata gona moo gape-gape le gona o hwetša gore ge re ka mo tšea ra re ka baka la gore a re na le light duty o ka tla bo re suelela ka mona a ka tla re ke demotion re mpora re ditšere mmereko wa gore mo išitše fase ke moka se sengwe se bohlokwa gona moo ke gore a re tsebe gore na re tla re a sa šome ka mokgwa o re be re tšwela pele re mo lefa na ka lebaka la gore ga a sa šoma o dutse gae na re ka mo lefela a dutse gae na ke ntho e leng gore ge mohlho mongwe a ka bolela le rena ka morago re ka kgona go e lebelela ra bolela le be mošomo ba gagwe re kgone go e boledišana gabotse re bone gore na re ka rarolola jwang ke e le gore ke bona gore re ka tara mo thuša ka yona eneo okay ke dumela gore ke ka mogolong gore re fitlha mafelong a lenaneo la rena ka gona go tswa ka mo Beggars Sports letšatšing la lekgono ge e le gore a go sana o mongwe gape mojaji re no napa re le mošo ba e leng gore ba na le rena go dikgokaganyo tša leago gore ba Mashabela a tennis le Mashabela legal cover ba hwetšagala go 015-291-2414 le 079-642-3827 ntimeleng nna ke le Mankoko Baby ke le leboge ka moka ga lena ka baka la gore re kgonne go ba mo le thušegile ebile dikantoro tša Mashabela a tennis di gona ka mo morago ke dumela gore ramolao Thobejane le ramolao Malemaja ba tla be ba sa le gona mo ba ka le laetša gore le se buelela ka theko tše dife goba ba kgona go le thuša le sa le gona la tla gona monna ke ditsong gona la thušega ka baka la gore ba tlile mo ba bula dikantoro tša bona tše diso ka Beggarsfort ebile ba le tsebišitše gore ka bela gore ge re bolela ka Mashabela legal cover re bolela kang le tlabe le tseba kutsonyana ka yona go tswa gona Mankoko Baby sehlopha ka moka go tswa go Thobela FM le ba Mashabela a tennis ke a leboga re ka no dira ka ena tsela eo batswedi ba ka ba e leng gore ba na le dipotšišo le ka batamela ba e leng gore le nyaka go ya ka kantorong ba le laetša gore le subelela ka ngatše